Koyan bada koigi hojik Manipur da thoiba issue sigi marudi Indian Constitution same badagi hokre haidare democracy chatpa lebak amada democratic value mayamji chap chana leminari ba mi furup mayam khuding makta chap chana pandabagi ngasi akhoi na thengnari ba problem ji madugi maruni en thamjaningi British tagi independence phanga matungda India gi anowa semba constitution amada India da lairiba reality si yengaga chahi taragi waina India da laiba tribe mayam ase schedule magi makha da thamaga affirmative action na makhoi da karigumba khara ahen ba pibagi chanabi si chahi tara matungda sum sangtok lakpa loinana rajniti gi khutchangak padagi ngasi di akhoi minariba mi myam gi marak sida achoba divide am lai aduna matamama British na divide and rule chatharam ba pot adu ngasi constitution framework ki manungda India na su India da lairiba mipum khudingma ki marakta divide and rule gi sum chatharak pasigi maruni mahi ni ngasi khoi charib se akhoi affirmative action lokatpa chumde haide lokram thoi tola taraba praja singda sarkar na amasung atotopa citizens ni mateng pangba se tawam thoi tawdabu hairiba pot asi yumpham si jat bijata oina thamgiba targadi aduga amuk jat bijatu ki manungda new caste system ama elite thohanba pulap oina kanaba phangandaba mechanism leitaba targadi mi ani marakta muknaba soin lakani aduna ngasi akoina thengnariba issue si khwaidagi anba hobadi divide and rule jina maruni sigi marakta rajniti yauksalakpa aduga ngasi di India gi rajniti gi system da electoral politics system da election commission na pangthoiba election ji chap manana ching tam khaidana free and fair oiba election oiraktaba election da amot pa paisana vote karaga mantri mandol oirakpa yabagi lambi piba si mayam jidagini ngasidi Kuki amasung Meitei anigi marakta proxy war ama kanagi behalf ta cross border trade smugglers narco trade ta senyam chauna taliba kangbu singi proxy war ne ngasi akoina tawribas lambi da law khonga tawriba Meitei ichinnaw akiba ma phawriba masagi lamda masasi refugee oiragadra haidana ada Kuki ichinnaw maraktagi hanadagi lemina ko marakta su akiba ma phaw leiba makhogi oiba separate administration ama leitragadi yararoi kana phaw leiba se sigi behind the narco trade katanataba illegal trade har cheng kwa punamaki trade tagi lakpa chauba senpham mama gi karbar tawriba sigumba mayam asina khanarakpa tough war amada akhoi Meitei su Kuki su animaksi madugi lang da thubani ne lawi aduga masigi lang taraknabagi lambi di Manipur gi context engba taragadi lisang sitna chingna masung tam animakta leiba administration ji fail oirpagi ni na tamjaningi hojik pairiba sarkar khakti wanate chingda hojik popi thare jungle kaktu ena hairibase last 10-20 years even 30 years mamang dagi koi uba phanga bane laiba question di chahi kunthra mamang da leramba administration karamba makhangi administration no koi loin khangi chingda police station amata hangba ngamdang hi lerakpa adai karaiba chingdi karaiba chinaw sing asisu development da yumpham oiraga vote khomba nataba mase akoina haiba natte chingmi masamang na haijabani vote khomum dai khakta da lakpa rajniti wala singna vote khomba matamda lambi thong pibagi mahutta Meitei ne chakthung chathok kre haidana division ama porakpa sigi mistrust sigi achoba trust deficit ani sina foundation ohelaga ngasi yamna lucrative oi bai tare siba naba khangdang gai karbar sida chongjanaraba adugumba narco trade sida ani siga samdannarakpa matamdadi ngasi Manipur thoiba situation ase adum thokpa tabane masida narco trade haiba sida beneficiary di trade toriba senjau puthoiba kangbu khaktunda ayamba phangbani chingda pam yalaga popi thariba chinaw sing makoina hana phangamba paisa dagi khara henadi phangamba yai adu major beneficiary di makoi natte adu ngasi makoi sini ngasi gi conflict asida fodder oiribase cannon fodder oiribase tampakta Manipur gi territory kai bi yaro haidana Manipur territory ngakna la ko Meitei singna furup amana Manipur se thugai dore habgi akibaduda punchi thadokpa kidaba makai chingya da chatlaga si lan thengnariba sigi lanji ai proxy war nen thamjaningi conflict si amaromda ngamnana bohonabada tongan ba narrative am puthoi sometimes akhoi majority Meitei na Meitei khakta joite majority Meitei Hindu na minority Christian singi matakta landare ba masigi narrative sisu achumba oide Meitei majority habase Manipur gi context ta majority ni haiba yai adubu hojik sigi lan asidi akhoi sigi conflict asidi akhoi Chin Kuki Mizo haidana jomi singi apunba kangbuga Meitei ga marakta leinava conflict tongna tawrabanina masing oina yengthatpa taragadi Chin state Myanmar gi Chin state ta leiba Manipur gi southern district sing da leiba Mizoram da leiba amasung
Bangladesh Tripura punna contiguous oina taba Mizo Chin group pullagadi lak nifu dagini yankai baw manungdani aduga valley da contiguous oina tariba Meitei sidi lak tranga khaktani ana Manipuri context da Manipuri mongda leiba Kuki Mizo group lak tarek ka yeng targadi akoina majority ne haibi ai adu ngasi gi lan pangiba landa narrative sidi yaurei basidi atopa nation nama semba yabagi lak nifu dagini yankai muki ethnic group ama khakki mayokta changhanba conflict ama oibana Meitei na majority ni haibase haibam thoktre aduna yengba targadi amaromda majority Christian Chin Kuki state ta lei myam china minority oina tajariba Meitei khuyok khara gi lammase loksen naba tawbani haba narrative of the chatfam thoi aduna Christian Hindu gi narrative si masi worldwide Christian singi support phangnana ba ngasi narco trade tagi phangakpa paisa mayam ase sinaraga media warfare am galoina na changhelakpa narrative nen thamjage masi gi narrative sigi beyond da amuk yengba targadi ngasi Kuki ichinnaw singna Manipur gi manungda khanariba leikhiba conflict si Meitei ga ngasi leiriba khaksida an banate masi mamang da khara leikre du loin pandrabasu maruina 1990s horpadagi Naga ga leinakhiba conflict ni matam du da Naga Baptist Church Manipur Naga Baptist Church na World Baptist Alliance ta thaba chedu yenguragadi ngasi Kuki singna chathariba Christian versus Hindu ni habdu yaroi doribane kangda matam du dadi makoina chathariba lanje against Naga karamba Naga Christian Naga adu eba targadi Christianity gi tupi uppaga ngasi minority card sanari bi chummi bra heba cha wahangam lai sigi matakta Meitei marakta gi Christian myam su yauri ngasi Kuki singna or narco trade tawriba kangbu singna sponsor tawba Kuki hairase micham Kuki yumda wana leijabadu nattaba sponsor tawraga thoraiba Kuki singjina Meitei yum mai thabada Meitei Christian church ki yum amasung church me am yauri bane laiba question di Christian gi tupi uppaga minority Christian gi narrative am puthoga chathaiba ranasida karmain tongdana Meitei Christian gi church mai thari bano ana sigumba narrative me am puthoga conflict si Meitei na ST loge tawbadagini haibak narration Meitei na Christian Kuki muthatna ba tawbani haba narration si me amasi social media amasung media sinaduna akoi yam kanna akoi spread tawna bo honai ahanba phase da karangam mine logi tawdo hojikti mainstream media su reality ji bhab tarakpa gi mami dum tai so the nature of conflict hai targadi masi kaisu natte illegal trade tawriba cross border illegal trade tawriba amasung narco trade ta yauriba ichinau singna makhoi gi oiba territory ama yam laina trade si makhata na chathaba yanana ba makhoi gi oiba turf war amani masida micham aikoi di cannon fodder ni na thamningi aikoi yam nungai tabamna handak in response ta Meitei mayam prepared oidaba kanagumba kangrup anigi marakta conflict thokpa matamda communal oiba nature oidargadi spontaneously thokpa matamda di group animak prepared oide aduna amana amada tawgiba hingsa je yam sathi ba tawnaba khoi mainland India gi da thengna gi dab natte adu handaki matang sida Manipur gi dadi train ji yeng matamda site ama attack tawge ba site ama 3rd May gi mamangdagi horaga pre-plan tawbagi mami yam chautai aduna site amada yam pre-plan tawraga turf war ama separate administration sina mamangda thamakanda karaidagi housige karamba thawdo amada chance logige haidana ngaidana leiraga thawdo hek thokpga loinana social media puruptigi academician mayam national amasung international media jida yam prepared oina leiramba yamna same saduna leiramba video dagi concocted history dagi mari thadorakpa lan tawrage haidana same sabagi mami yam changtai amaromda Meitei ichinnaw Manipuri territory ngakani haibasina Manipuri territory ngakani haibadi pungja khudingi haijeba taragasu karmai ngakadage kanana ngakadage pulap ngakadoribra tongan ngakadoribra sigi matangdadi preparedness amatta leitaba kangu mama oikibagi mami dum tai aduna ni rumor amada yumpham oiraga tampaki lamda yam laibak thiba thogdok defend doboda yam waba malemgi thakta Meitei bu yamna lanna uhanba aduma thogdok isam samna nubimcha ahum akogi nude parade tawgibadu yam laibak thiningai ni tawroidabani defend ju tawhom thokte tawadabu adugi instant khaktu lokthораga conflict asigi mamai olan nabo honaba Meitei bu Malem gi thakta yamna amotpa jati amadona uhannaba honaba masidi laibak thibani masai sida aina pusaningak padi 60s da subject to correction US da Senator Bobby Kennedy kappa matamda kanagumba mioi khana kappa matamdugi US President Lyndon Johnson na American television da man haikibam lai ngasi Lyndon Bobby Kennedy da kapiba mi singa se mathong huktaba mini adubu makoina tawriba thabak si yengaga American singbu define tawbudi chummoi haiba wafum mamaling
लिंडन जॉनसन थमगे सिमिलर ब्रेथ सिमिलर वाखलोंदा मे 4 ता मियोय खुजोक खरना नुबी मचा अहुम खक न्यूट परेड तौघिबदुना अखोई मैतेई गी सांगबा इतिहास लेरबा civilization लेरबा मैतेई गी नेचर डिफाइन तौबदी चुम्मोय अद मसीदा युमफम ओइरगा ngasi पार्लियामेंट दा खननबा पुखलिबा लेबाग सी प्राइम मिनिस्टर ना थमकी वाफम मसी आउट ऑफ कंटेक्स्ट नि ना थमजगे अदुना मैतेई डिफाइन तौब मतमदा मदुगी इंसिडेंट्स ना तौरोइदबनी मदुगी इंसिडेंट मनुंगदुदा यावरिबा वाफम मयाम जु खनबम थोई नुपी मचा अहुम मदु कल्लगा मफी मरोन फजना सेलहलगा कन्बीगिबदुजु मैतेई मचानी अदुना इंसिडेंट अदुदा मैतेई गी कैरेक्टरिस्टिक अनि थोले फत्तबा अमा यावखिब तारगसु अफब मयाम अमसु यावरि हेबदुसु मदुगी इंसिडेंट्स दु थोई अदुना इंसिडेंट्स टू आउट ऑफ कंटेक्स्ट प्रजादा थमगा इहौवसी स्ट्रगल असी मायोन चुमनब होनबा अचुंब थबक नत्ते न थमजगे अदो कर्मना दिलोसन बे याय अखोइगी ngasi थोइबे इशू से थोइबा पुनमक्सी सरकार गी असोनबा असोइबा हौजिक पालिबा सरकार खक्की नत्ते ममांगदा लेरकपा सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तगी सोइबा होरकपदो मदाइदगी सेमदोकदुम होबम थोयन खंगे चही 10 की गक्तम थमखिबा एसटी भारत ना इंडिपेंडेंट ओइरबदा भारत ता लेरिबा ट्राइब सिंग असे याम वाना चौखतना लई चही 10 गी मनुंगदा अखो मखोजिबु चौखटपा जाति म ओहनसी एदना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर सिंगना सेमगिबदो ngasi चही 10 हेंदो मतुंग चही हुमद्रांगा फाव ngasi मदु चटनरी करी गिदमक्ता मदु एनालाइज तौबा तौरोइदबनो अन भारत सरकारना अथुबदा मैतेइने एसटी तानबसे पिरजु याई आइगी मोडनी पीद्रसु याई तौबदबु लेबाक अमदा लेमिनरिबा मी फुरुप अहुम मरी से मसे तोंगान तोंगानबा एक तोंगान तोंगान बा रूल ना अखोई चलाइबदुदी तुंगदाना दुम कॉन्फ्लिक्ट लाखिनी अदुना ngasi अखोई EWS ना तौरई से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सिंगदा अखोई पांगबा याबा मतेंग पांगजी अदुबु धर्म जात बिजात युमफम ओइरगा मसी हायरगा होजी पाइरिबा बीजेपी गवर्नमेंट सिना लौरिबा लाइन सिदा वांगांग बदोना थोकनी मदुमक्ति नत्ते रूल ऑफ लॉ दुनी अखोइना पामजरिबदी रूल ऑफ लॉ बु थमबा ngasi प्रॉब्लम सॉल्व तौबा इराय लाइगनी रूल ऑफ लॉ दा अखोइना सिंगि मतमदा सम लॉ खरा मतमगा चुनदबा सेमतोकबा दरकार ताबा इसम थमना अफ्सफा हाइबा एक्ट से मयाम यादे सेमतो हाइरी भारत की प्राइम मिनिस्टर अमनभाव ड्रैकोनियन एक्ट ने हाइरिबनी अदमाइन तौदना इंडिया की लेजरिबा एक्ट मयाम मरक्तसु चटनबा यारोइदबा एक्ट मयाम अमा मसी मयाम से सेमतोकपम चंगे लेबाक अमगी सब्जेक्ट ता तोंगान तोंगान बा मखन की एक्ट ना चलाइबिबा तारगदी अनिदुगी मरक्ता दुम कॉन्फ्लिक्ट लाकनी अदुना ngasi इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वगैरह तोल तारबा सिंगदा कोई मतेंग पांगफम थोई तबदबु तोल तारबगी मिंगदा करोड़पति ओइरबा आईएएस ऑफिसर ओइरबा आईपीएस ऑफिसर ओइरबा मियोई सिंगना हंजन हंजन कानबा लोबसिमदी अखोई मुथतप चुमब्रांग खले अना ngasi ट्राइबल इचिनाउ सिंगदा पीबीओ कानबा याबा मखै बदलाइबा क्वेश्चन दी हाइरिबा कानबा से ट्राइबल इचिनाउ सिंगी मरक्ता लाइरिबा एलिट खरखकना फंगगा तोबरा करिगिनो ngasi मियोई लिसिंग कयाना एकर कयादा वाना वाना असुक यामना भारत सरकारना एसटी गी कानबा पीर भावदा पोपी धारगा हिंगनबा होनरिबसे मसिना ताकपदी भारत सरकारना एसटी गी खुथांगदा पीरिबा कानबा से ख्वाइदगी लाइरबा इचिनाउ ट्राइबल सिंगदि यौदे ताकपने अदुना ngasi पोपी प्लांटेशन पांगथोरइबसे एसटी रिजर्वेशन सिस्टम सोइरे ताकपने करिगुंबा एसटी रिजर्व सिस्टम सोइदरगदी पोपी थाबगी महुत्ता पोपी थारिबा ममा मपा सिंगदुना मचा सिंगदु लारिक तमगा आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर सोइना ओहेनिंगनेबा अदु लाइबक थीबदी ngasi अखोई ट्राइबल इचिनाउ सिंगी मरक्ता आईएएस ना आईएएस दुम पोकपा आईपीएस ना आईपीएस दुम पोकपा अदुगा बाकी लेहौरिबा इचिनाउ सिंगना पाम यानदना मपुंसिजे दुम पिखमनखिबा अदुना चिन्नाउ कुकी म्यामगी खलगा नुंगाइबिदे अमरोमदा करिगिनो हाइदा पृथ्वी ngasi सिस्टम अनीदा आइदा डेमोक्रेसी नत्रगा कम्युनिस्ट अपाम सिस्टम अनीदा चन्नरगा चौखटनब लमजेन ताना मतम असिदा ngasi मुथत खरबा जमींदारी सिस्टम गा मानबा कुकी चिफ्टेनशिप की कस्टमरी लो मखादा कुकी चिनाउसिंजे हिंगिए मसिगी फिल्म जे लेरिंग गैदी आई चौखटपदा खर वागने न खल्ले करम हाइना कुकीदा लेरिबसी थाजबदी वाखलोंदी बिनोवलेंट लीडर अमगी मखादा खोइ म्याम लेरदी नुंगाइगनी है थाइना खोइना निंगथौ पान मतमदा निंगथौ अफबम लेतागदी लेबाक चौखटकनी इंगतपकनी नुंगाइगनी हैबदुनी अदुबो खोइना खंगे निंगथौ हैबसे महागना पालिबा चही 19 दुगी अफब निंगथौ मागी मचादुना अफब निंगथौ ओइगनी हैबदी लेतबनिना डेमोक्रेटिक सिस्टम सिना ख्वाइ फैयेदना अखोइ डेमोक्रेसी से अखोइ लौरिबने अदुबु ngasi डेमोक्रेसी चटपल लेबा अमगी मनुंगदा ऑटोक्रेसी मचा 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 खुनगी फॉर्म द लेबसिना मरम ओइरगा चीफ अमगी मखादा लेबा सिंपल विलेजर अमा मसागी लंबावा लेजबा ngamde चीफ अदुना हयेंग तानथोकनिबा मतंगदा तानथोकपा ngamba सिगुंबा सिस्टम असे इंडिया की फजरे हेबा ख्वाइदि चावहेबा डेमोक्रेसी मनुंगसिदा लेबना मरम ओइरगा चौखटपा अदुम वागदोरिबने अन रिजर्वेशन जी अमरोमदा फजने सिनरगदी फै लान सिनरगदी मसिगी
अहोब मैम ले अनंगसी अखोगी इशूजी शॉर्ट टर्म अमसुंग लॉन्ग टर्म अनीनी शॉर्ट टर्म लोसन गे हरसु सरकार दा सेंटर अमसुंग स्टेट लॉन्ग टर्म वरसु सरकार दा लॉन्ग टर्म अमसुंग शॉर्ट टर्म अनीमक शॉर्ट टर्म दा हुजिक अखोई इशूजी लोसन गे हाय ख्वाई अहानबदा डिमिलिटराइज तोम चंगे ngasi खुलाई लाखिबा अहानबददी तंपाक खतंग चिंग अखोगी खुलाई से लाख पदुंग न तवी अदु करिगुंबा ngasi गी न्यूज़पेपर रिपोर्ट येंब तारगदी खुलाई लाखपसी चिंगी पुलिस स्टेशन मैम दगी जुम लाई है यावरी तंपाकी पुलिस स्टेशन अमसुंग आर्मी मैम दि लाई है यावरी खोंगोटपा तंपाकी ने मसिंग यामी चिंगी ने मसिंग यामदे अद मसिगी खुलाई मैम से भारत सरकार मणिपुर सरकार अनिमक पुन्ना अमत वैना मणिपुर इरांगी लोसन बिगे है तारगदी अनिमक से लौखटलबा बॉम्ब टॉप यावरी मैम से सि लोइनमक लौखटलबा अदु है तारगदी स्केल ऑफ वायलेंस खरा हंदरकनी अदुगी मथंगदा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा रूल ऑफ लॉ करिगुंबा 144 चलाइबा तारगदी 144 चप चाना इंप्लीमेंट तौबीबा करिगुंबा कर्फ्यू चलाइबा तारगदी कर्फ्यू चप चाना इंप्लीमेंट तौबा कर्फ्यू की कानबदो चप चाना सरकार न लौबा ngamba चिंग अमसुंग तमदा अदु तारगदी अनिमक्सी अखोई फाजनबा ngamgani अमसुंग शांति हेबा पीस टुदी मपुंग ओइबदुदी पोरक्त्रगसु सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज अनि मरक्तोजी कानबसे मसे तोहनबा यागनी तोहनबा यार मतुंगदा रूल ऑफ लॉ मयाम अमा होजिंगसी थोरैबा पोर्टसी एसटी तानबबु ओइरो मैतेन तालिबसी रूल ऑफ लॉ अमगी मखादनी सिमिलरली मणिपुर सरकार ना कैनोदगी अखोगी रिजर्व फॉरेस्ट दगी मैतेई वगैरह पांगल वगैरह कुकी वगैरह नागा वगैरह तकथोकपै थबक तौरैबसिजु रूल ऑफ लॉ अमगी मखादनी अदुना रूल ऑफ लॉ हाइबा पोर्टसिदी यानिंगद्रगसु कोर्ट लेरी कोर्ट अमा पेंद्रगसु हायर कोर्ट लेरी कोर्ट चलगा लीगली लोइनम लोसन बे याबा अदुना ngasi कम्युनिटी अनि की मरक्ता लेरिबा इशू मयाम मैतेना एसटी की खुथांगदा कुकी की हक मटकनी हाइबगी अकीबा लेरसु रूल ऑफ लॉ की मखादा लीगल जुडिशियरी सिस्टम की मनुंगदा मधु एड्रेस तौबा स्टेट गवर्नमेंट ना प्रजा मियाम की हक मतलगा मयुम मकई थुगाइरे हाइ तारगसु रूल ऑफ लॉ जुडिशियरी लीगल मनुंगदा एड्रेस तोहनबा अमसुंग एड्रेस तोहनबदु ट्रांसपेरेंटली अमसुंग अथुवा फास्ट ट्रैक तौरगा लोइनमक लोसन बिबा तारबा कम्युनिटी की अनि मरक्ता येननिंगाई खननिंगाई अमत लेरो नेक्स्ट दा लॉन्ग टर्म दा रियल डेमोक्रेसी लेननबा वोट लेपिबा पुनमक से क्रिमिनल एंटीसीडेंट अमसुंग मखोगी बैकग्राउंड पुनमक से मसे चप चाना थिदोअगा वोट लेप याहनबा वोट लेपदा इलेक्शन कमीशन ने थमीबा एक्सपेंडिचर सीलिंग से चप चाना थमीब्रा चिंग पांगथुइबा वोट से वोट ला सिलेक्शन ला फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन है हाइबसे मचे चप चाना हेक ताहलबा डेवलपमेंट द युमफम ओइबदा वोट कारबा खुलाई बाइबा कांगबुगा नेगोशिएट तौरगा वोट कारक नत्तबा अदु मखंगी वोट अमा लॉन्ग टर्म द दरकार तानी शॉर्ट टर्म अमसुंग लॉन्ग टर्म की मरक हाइगदरा शॉर्ट टर्म दे चथरगा लॉन्ग टर्म चथबा याबा हाइरगदी इलीगल इमिग्रेशन रिपोर्ट से अचौब इशू अमनी ड्रग ललोनबा ड्रग की कैनोसी अखोगी इशू से अचौब अमनी मसी वार ऑन ड्रग से मणिपुर की वार ऑन ड्रग ओइबम थोकते भारत सरकार की ओइना वार ऑन ड्रग सेंट्रल एजेंसी ड्रग इन्फोर्सर मयाम से चिंग तम अनिमक्ता थमगा मणिपुर दा ड्रग ललोनबा मणिपुर ते नॉर्थ ईस्ट ड्रग ललोनबा से थिंगबा इलीगल इमिग्रेंट थिंगबा चुम्मी थंगनबा लेबाकता ngasi इशू अचौबम लेरी अवा अना तारबा मयाम क्रॉस बॉर्डर चेलई मखोई मयाम असी UNCHR की गाइडलाइन मखादा फजना रेफ्यूजी होइना डिक्लेयर तौबिरगा मा थंबिबा कैसु काइदे ममांगदा कोई थममी लेकुंदा लेबा 7MR दा कोई बर्मा दे चेलक मयाम थम्मी लोगेर मतुंगदा हनबा नत्रगा अतो अतोप कंट्री दे चटखिबा अदमाइ तौदना थंगनबा लेबाकते चेलक मयाम से अखोई रेफ्यूजी स्टेटस पीरगा थंब यारगना थंबीनबा होनबा अदुगी मथक्ता चिंगी प्रजा मयाम से तसेंगना चाखुलंगे हाइ तारगदी चिंगी प्रजा मियाम की ममिंगदा मसागी ओइबा लम फंगहनबा लमगी लॉ जे सेमतोकपम चंगी लमगी लॉ जे सेमतोक त्रिंगै चिंगी प्रजा मयाम से बॉन्डेड लेबर ओइरिंगै मखोइ से राजनीति तौबा खरना मखोइगी सिजिनबम अदुम ओइदना अदुम लेनी अदुना भारत सरकार ना इंडिया गवर्नमेंट ना मणिपुर की से लॉन्ग टर्म दा फजना सॉल्व तौगे हाइ तारगदी चिंग लेबे चिदाउ सिंग से चौखटनबा मखोइगी सेपरेट लैंड लॉ सेमगेरा अफब मखंगी लैंड लॉ सेमबा चिफ्टेनशिप की पोर्ट से मसे मुथत पिरगा मी सिंग अजुदा डायरेक्ट मागी राइट टू लाइफ तो पीबीबा चीफ अमना माग से थांगतोकनिंग मतमदा थांगतोकपा पुछनिंग मतमदा पुछनबा मसिंग पोर्ट से याहनदबा सिंगबा मेजर मैम जे लोख तारगदी अखोई लॉन्ग टर्म दा मणिपुर से चौखटपा लेबाम ओइबि यागनी अदुगा मणिपुर की लेंगाक हुजिक पाइबा ओइबि याय तुंगदे लाकपा ओइबि याय मणिपुर से ngasi सिंगापुर ओनबि यारे हेबसे एक्किस पॉलिसी लाकपजिदा इचुम चुमबु वाफमने तबुदबु अखोई सिंगापुर दा लेरिबा एथनिक ग्रुप अहुम चाइनीज मले अमसुंग मलयाली मखोई अहुम की लेरिबा वाखलोनसिदा मखोई अहुम की लेरिबा
फिबमगुमना ngasi Manipur da leiriba yelho mi dagi lemina aba Naga Kuki Meitei akhoi ahum na pullaga Manipur se India gi South East Asia gi gate ama ohenba amasung masida trading hub ama akhoi ahum mak changna ohen minaraba palakado ba sarkar paliba sarkar na madom da mieng thamba targadi akhoi resource ki damak khadaningai kesu leite na thamjage na akhoi Bharat Sarkar da Bharat Sarkar ki mateng changi tharaiba additional force me amase mase chumna sijinabiba group amada natraga amada tongjanba manba thajadaba deficit leise atu matamda lokthokpa adu praja miyam da akhoi na tharaiba lanmi singje nakhoi gi praja gi damaktani ko haibase mase praja miyam da thajanba masi miyam ji paikhat piba ta targadi soidanamak Manipur da shanti hanjalakani thamjage